MINANI Yohana umuyaga waje ukirurusi ntambona kiravumbuye ndi mu nzu nawe mukecuru wanje nama rero mukugwa nza kugwa niwe ngiye kubyura biranga duca tugwa twese acarawe mbega batariye epfo sinzi iyo yaroye ibyo mu nzu urazi ko ari byinshi mu nzu ni byinshi amasahani amasafuriya inkono nuko ibyo basahuye by'ibirengeti by'ibipanga by'ibiki byose baciye bayitera mu nzu uwari kariruka ngo ariko aratujyana kwa muganga bimwe barabitwara ibindi barabikuyeyo igihe kinini mu 72 twosaba yuko bodufasha ko babona ko twaguwe bakatwubakira bakaduha udushamba icyo nicyo twosaba bakaduha n'utwo turya kwa muganga barapimira igice kimwe ikindi ngo ni gatoya nicyo gituma ntava mu nzu nticara agira gute nama njyanye ahandi harasigara kandi bashishije ku iradi mu kuguru niho handembeje kuko sinagupfunyura sinsohoka sinituma niho handembeje nta mahera ngira ndi umuntu w'umukene w'umunyakamwe nasohotse ejo nabuze imiti yo kumvura nari kuguma kwa muganga kandi batari kubarambura 300 aha mu Kirundi naho nyene kuko ari mvune kwa muganga uwo niwe gwavuganye nabo wumva ngo ni 100 byerekeye n'amagara yanje ko ikintu sabagira neza babarantungisha nk'udufaranga n'ibifashe bakaba barambura mugabo bakamutwo twasi two gusakara natwo n'utwo kurya bakama